Зарим тохиолдолд бурхан анир чимээгүй байх нь миний залбирлын хариулт байдгийг. 고난이 길어지면 Зовлон өгөгдлөө 하나님이 응답하시지 않으면 бурхан юр хариулахгүй байна. 이 마음이 답답해지고 Тэгвэл миний сэтгэл давчтана. 자기 방법을 찾다 보면 Тэгээд өөрөө ямар нэгэн арга хайгаад яваад байвал 참지 못하고 자기의 의가 드러날 수도 있다라는 겁니다. төвчж чадалгүй өөрийн минь зөвхт байдал гардаг байна. 그런데 응답이 없는 것은 гэхдээ тэр 하나님의 침묵은 바로 응답이라는 거예요. Хариулт байхгүй байгаа нь бурхан анир чимээгүй байгаа нь миний залбирлын хариулт байж байна. 시편 22편입니다. Дуулал 22 2 дугаар ишлэл. 함께 읽겠습니다. Хамт уншия. Бурхан минь ээ, би өдрөөр хашгирдагч та хариулдаггүй. Шөнөөр бас хашгирдагч надад хариу алга. 지금 다윗이 하나님께 아주 간절히 부르짖고 있습니다. Одоо Давид чин сэтгэлээсээ бурхан руу хашгирч дуудаж байна. 근데 응답이 없는 거예요. Гэтэл хариу алга. 그러니까 마음속에 절망적인 그 마음이 생겼다라는 겁니다. Тиймээс дотор нь цөхрөх сэтгэл төрж байна. 예, 하나님께 부르짖어도 Бурханыг дуудлаа. 즉각적인 응답이 없으니까 Ямар ч нэг хариу байхгүй байгаа 그 болохоор 고통과 외로움은 계속 자기를 짓누르고 있으니까 тэр зовлон сэтгэлийн шаналл өөрийг нь бүр илүү дарамтлж байгаа болохоор 믿음의 사람도 이럴 수 있다라는 겁니다. итгэлийн хүн ч гэсэндээ ингэх боломжтой 왜 гэсэн. 하나님이 침묵하시면 Яагаад вэ? Бурхан чимээгүй байвал 지금 현재 이것처럼 마음이 낙심이 될 때도 있다라는 거예요. үүнтэй адилхан энэ сэтгэл шантрах тохиолдол байдаг. 그러나 이런 상황이 왔을 때에 Гэвч ийм нөхцөл байдал ирэх үе 계속 하나님께 기도하고 의지하는 신앙이 정말 중요하다라는 겁니다. үргэлжлүүлэн бурханд залбирч бурханд найдаад байж байх итгэл хэрэгтэй. 24절입니다. 24 24절 함께 읽겠습니다. 22-ийн 24-ыг хамтдаа уншия. Учир нь тэр зовгсдын зовлонг жигшээч үгүй, үзэн ядаач үгүй. Тэр нүрээ нуугаач үгүй. Харин тусламжгүйн түүнийг хашгирахад тэр сонссон юм. 예, 하나님을 두려움으로 경외하는 사람이 결국에는 보호함을 받을 수 있다라는 겁니다. Бурханаас имэж бурхныг хүндэтгэж байгаа хүн эцэст нь хамгаалагддаг байна. 어려움과 고난 속에서도 하나님의 구원을 기억하며 소망을 붙잡는 사람. Хэцүү байдал, зовлон донд байхдаа ч бурхны авралыг санаж найдвараа хадгалдаг хүн. 믿음의 삶은 영원한 소망과 안정을 가져온다라고 이야기하고 있잖아요. Энэ итгэлийн амьдрал бол мөнхийн аюулгүй байдлыг, мөнхийн найдварыг дагуулдаг зүйл. 다윗도 응답이 없으니까 답답한 때가 있었다라는 겁니다. Давидын хувьд ч гэсэндээ бурхнаас хариулт ирэхгүй байсан болохоор хэсэг үе давчдаж байсан. 그러나 반드시 하나님이 끌어올려 주실 거라는 믿음을 갖고 기다림으로 Гэвч бурхан гарцаагүй өндөрт гаргана гэсэн тэр итгэлээр хүлээж, 하나님이 주신 소망을 붙잡고 기다림으로 бурхны өгсөн найдварыг зуурч хүлээж 안정을 얻을 수 있었다라는 거예요. байсан учраас л аюулгүй байдлыг олж авсан баг. 그래서 응답 중에 하나가 응답해 주시지 않는 것도 있다라는 걸 잊지 말라는 겁니다. Тиймээс бурхны өгж байгаа хариултынх нь нэг бол хариулахгүй байх явдал нь юм а гэдгийг ч бас мартахгүй байх. 그러면 우리는 끝까지 기다리면 된다는 거예요. Тиймээс бид эцсийн хүртэл хүлээж чаддаг байх хэрэгтэй.